Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mancho murigereria bw'Ensoko TV nigora sechinga kia semesa ya mayakurwa Ensoko chinsa isato butko bwarero itkoneri Juma butko no bwe 19 mutinyo gatano na limo mwaka bw'echirubere 20 na isano nemo chenkoro kwa Clinton ndigia seribagari timu ngamagonkona kurwa studio ya kabere twagosabiri karansi covenant kurubono oika omweyo sengenche mesa mayakurwa Ensoko chinsa isato achakire bono. Karibu sana mancho mo rigeria bona senchira bene toko chakana robotiro kubwatia mwaziri wechisemeka Kenya Julius Ogamba nigasabira abayibori batwarege ikarega yabo nabarukiwa babo heriyo kugayana gukora hugosamba wechискuru ase county ya Nyamira na Rongoro gusi kakwana somo igabo kwena nebiye guchasa baruko be skuru y'abanyaruka ya Sironga nigobonekerekyo Ogamba atebiringa university ya Nyamira nigera chikonyarkoba gikwagachwa hasa mochiri abamerie baye asensemo y'ababunge baikira naroro nigobonekerekyo baburre omugusi hanyarko baka kubwatesia serikali iriagendera konyora amagendera buna gutumanya muri Kito Steven Nyariki. Nase skuru y'abaiseke ya Sironga imeye county ya Nyamira asekera no waziri w'echisemi Moske Julius Ogamba migosi gati y'abajumbe bande aiga Kenya aiga waziri Ogamba nigasokire na gosaba abayiborinka nerebya bakwanere abana babo ngaki bagocha half term iyo bikore byogosamba cy'skuru bikonyora by'abayirigora sense ya Kenya binyara ko babikogayanwa na shule ile ambao watoto wanagoma wanachoma shule mpaka wanafunzi wengine wanapoteza maisha katika that unrest ni kitu ngumu na ni kitu chungu, na ningeomba watu wote Kenya mzima, uwe mzazi, uwe mwanafunzi, uwe mtu wa kanisa, uwe mwalimu, uwe mtu wa administration, uwe mtu wa serikali, yule mtu yeyote yule, ongea na wanafunzi wetu ili wakuwe na nidhamu ndio waweze kumaliza masomo yao vizuri. Kakwanekerekyo Ogamba nigakerekya atebirenga nerebya siasa chitiwe koretwa sikuru na bayigo sikuru ko bagati yechinsemo cyogosomya na tari siasa. Ningependa watu wasilete siasa katika nini? Katika mashule. Ukiwa na siasa yako usisimame mahali useme bila nisikia wengine wakisema kwamba hii shule iko kwetu, hatutaki mwanafunzi mwingine atoke kule mbali akuje huko. The national schools are called national for a reason. Watu wa Nyamira waliuliza maneno ya university. The president promised kwamba tutakuwa na university pale, na akaamrisha Ministry of Education na Ministry of Defense tujenge ile university. Leo hii hiyo university inaendelea kujengwa, na Kisii University ambayo ni member ya hiyo university italeta wanafunzi huko kutoka mwezi wa 9. Asensemo y'abajumbe bari bayikirana hanene mono hase enseme yo bakora wano mujumbe w'ebunge ya West Mogrango Moske Stephen Mogaka bunge okitutu cha North Moske Chafet Nyakundi abajumbe bande mwingi mutuse
Didmas Parasa gati y'abajumbe bande nigo bagendere kwegerera serikali nemono hase bintu biri yaikiranirie nagotebanere bya hase abakenya ko base ntunda ya kabere tutam tokora itali omonwa n'amagenderero n'ogokora tusiegero tebanga otoki bumurakieni motogie amakoro montonkoire para West Mugram na ni umane moto kongara chinyomba gasironga na ni umane omoto oda komentere para yelan konsironga ga ekegianchora soke etown na ni umane omoto ongere chile okorere holiye ya milioni 60 ni umane. Wale ambao wamekuwa kupiga lecture ati mpango ya serikali ya SHA tuko na matatizo. Hii mpango ya CDC ya elimu iko na matatizo. I want to tell them that hakuna sehemu ambayo haina matatizo. Sababu ya matatizo ndio inafanya serikali inaajiri watu, kazi yao ni kutafuta matatizo na kuleta suluhu ili nchi yetu hii iwe sawa sawa. I'm so grateful that when we were going around the CS this part, that the money we gave him, he has given a lot of money to this school. And he's going to talk by himself. But if I take what I want to have a position, there are 8 ministers. But here is a secretary of Katika bajeti ambayo tumepitisha hivi sasa tumeweka takriban 768 billion. Wakati Mheshimiwa William Ruto alikuwa anachukua hatamu za kuongoza nchi ya Kenya. Abantu baminto tigatura akorera wantegasi. Mbosa obere bugayiga munumurayi lakini tokorera wantegasi. Tigatora abakorera gasi kwanza. Tigamba tebi abantu baminto nyasaye nero gochorumurayi. Muna doiga ansteiga nyasaye ochorere president ya Kenya 2027. Kubatakana netaro yomo waziri n'abaraya bugusi igekerekyo basioria bene uko igorwa gwogochesero kigeti gya basketball ase eskuru ya Sironga yokiarosirwe no mujumbe wa West Mugrango Moske Stephen Mogaka. Stephen Nyarike Monde Ensoko TV County ya Nyamira. Tuskawasio mwancho morigeria embembe yabere gekugusa bobe hase sector chisemi ande mono hase ensemo ya gusini gobona abor kwa bagikere bikore ebyo bibe nabono barure ogosegeta guchia saba mu abo baitange kuraso bosari bonga bunobo haya erinde goendekia chisemi ichabere chigo turbaniwa koiranira chiremero bere ya ko bakonya samagi mabo ankyo abatendrebe kyombe kya bana be skuru yagesiaga senior niko bono basokire na koboria okobwaterana igati aborokia na aborokiwa una enchera eya moyo chakoganyana amakongwali bagwetera ase chiskuru Polikito Vincent Monda namange. My name is Joy Wanja, the head girl of Gesiaga High School, and I'd like to say on behalf of my fellow students, we are here to learn. We came to school to learn, not to strike to go home. Going home is not the solution and it will never be the solution. Nabaruki wa skuru ya bamura nabaiga banyaruka bagesiaga egotoka ebunge ya West Mugirango county Nyamira bakorokia omogoko base skuru yabo chingaki bakogande rusa y'omutima komoke. Nonye bikorwe bibe byabire bikorekana hasi chiskuru gete nigetaro yete kwene kebuna barobo nigo basegetanire bakongya sebitabu goro buna barokingo batagete koganda hasi chisemi nigo bagotepa teribuya abana kwebwaterania sebikorwa bigo kyomorero hasi chiskuru. It's about condemning these things about strikes and fires that has been going on among schools. We as Gesiaga High School, we did the math and saw how big of a burden or how big of a loss our principal would have undergone if we decided to do such a rational thing.
When we decide to ban the schools, the loss of infrastructure that the principal will have suffered was so big. Nonyo molindo yobeire goko gusasi chiskuru niga baroki waba bakubolia bateneni be chiskuru ao babeko bwamato buya gochasa baroki wase chiskuru Bifoni Otiso no moroki wanende no munyakiro gase club kyabali kyamangana maya aze skuru ye. I would like to tell the administration to ensure that each and every school is giving that friendly relationships to students so that they can face the teachers and tell them what is the problem and also express their feelings toward the teacher. Express their feelings and avoid distracting or destroying school properties because at all it is our school. Ekiombeki kiaboroki wase skuru ye unabaraiba ankyo nigo bakorwa chiuchumbe chabo echo chirengete kuigereria masomo maya ase skuru ye. Kwa administration yote nasema kiwapo wakipata changamoto imeandikwa na wanafunzi lazima watatue kwa makini maana lazima italeta shida. So I'd like to say that students out there, don't give your parents stress. They are already trying hard enough to do things for you. They are trying hard enough to look for school fees and to look for other basic needs. Dr. Ondieki nero mwalimu monene ase skuru ye nigo akwiraniria buya gochesa abana baye asogosiba chinkoro na gusika baroki ase skuru ye goika chiro mutemokomoke bono nonye nabo niga kubolia abaiboli baikanga abana babo anene mono chinga kichi basero mutemokomoke onko tabi abaiboli buna toko bwatoka abana gochanka na skuru tarige siaga yoka mwara ikaransa na barabu mwabategerera ekiagera nabo barabaerese mangana abera atatu mwatotebya na ari ese totali konyara mwacha twabwaterana tu address ya mangana abana buna bondo nabarikeire newsletter ebintu abana abantebeti batagete njebwe katinkonyara amasomo korwa bakoro naragotiria na kwegeria ibinyoro tomenyete gitoraya beke mutwe inatomenya buya. Vincent Monda, Ensoko TV. Tuskabose mwancho morigeria wizara y'echisemi kubwaterana n'ekiombe gyokorika haboroke ya TSC tukoria rero nigo bono bakora mu nchuria y'omorokia omonene ase eskuru y'Ekerubo comprehensive yabereye kuyase chintunde isato bono egakorikia bwangoga nigo kenegetiwe echisariki 13 chumotienyo iga moigo yo nigo korekana ase ebegeti y'eskuru yo ase omo director w'echisemi ase sub county ya Kenya Gladys Lepsho yanyara koba gakora umuroberio yo amo no mobisa kuru ase kiombe kya TSC Isaac Odhiambo nigo yokabiro morokia omonene bw'eskuru yo Julius Nyambuki anyara koba gakurusiwa selseme yo na koira gwika ase eskuru ya eskuru ye emesa ase omorokia omonene bw'eskuru ye emesa John Ogutu haira ni wase skuru y'Ekerubo nigo mabisa kuru ase kiombe kya TSC abodri abaibori kubwatesia omorokia omuya chingaki omorokia yomuya hakwanire abaibori na kubaine keribana na chikobeka hemeroberio yogo kinie birango bya skuru yomurikito Apollinaris Akama na mange Maiga y'eskuru y'obumenyo bw'ime y'Ekerubo comprehensive kubwata umuriro na kuyiya chitariki 13 omutienyo 5 omwaka oyo iga nigo bone wizara y'echisemi kubwaterana n'ekiombe gyokorika na kubutaborokia TSC gyakora mu njorero y'omworokia omonene bw'eskuru eyo. Leo hii tuko hapa kwa shule ya bweni ya msingi ya Ekerubo. Tumekuja pamoja na mwalimu mgeni ambaye ametumwa na tume ya kuajiri walimu hapa. Oyokanyoro mworokia omonene bw'eskuru eyo Mr. Nyambuki ni garusi waroro asorwe mesa Mr. Ogutu aretu Ekerubo. I'm here on behalf of the Teachers Service Commission to introduce to you a new head teacher for this school, Ekerubo CCF Primary School. Mr. Ogutu has been transferred, his services has been transferred from MSA AICK Primary School to Ekerubo Primary School. Kubwatikana no kuyegwe skuru y'Ekerubo nigo kweirera aboryo kwegwerusa y'omutimokomoke erokorwa libaga lyokorosigwa kwa magachi y'oburaro y'eskuru ya yete unakwerera omo director w'echisemi kuru ase sub county ya Kenya Gladys Lepsho. Napenda kuambia wazazi wa shule hii ya Ekerubo pindi tu mapumziko haya yatakapoisha tunatarajia kwamba watawarejesha wanafunzi shuleni kwa sababu tumeweka mikakati pamoja na bodi ya shule
kuhakikisha ya kwamba bweni hilo ambalo lilichomeka linarekebishwa na litakuwa tayari kabla wanafunzi hawajaingia. Lepshoini gaba kirambu ya mona baibori amane amatu yeskure yo asobotoro banyarire ba korokia cinga kiba igomo bisakuru ase kiombe gyo kolika balimu ababoliri abaibori kubwate sio moro kyo yomoya babaleteire. Kama kuna jambo ambalo mnataka tulitatue ama ambalo mnataka tufanye kwa manufaa ya watoto wetu na shule hili, tafadhali mumkue tu mnatumia ile njia mwafaka mzuri ambayo watu wanaketi chini wanazungumza. He's a very humble head teacher. Mr. Nyamboki has done his part. Sisi walimu, where I come from, we say we are like tilapia. Unakulwa wakati ukwa. We can work anywhere in this country. Cinga kiyo ni gomoro kyo moya bweskuru yumisto gutu abenekeiri abaibori amane amate tanaine eskuru yo unamba chikubwatira namo asugukine birengo beskuru yo. Kwanza nianzie chief, area MC, mpaka clan elders, mpaka pastors, priests. Hao wote wana jukumu la kufanya kazi hapa shule. Mpaka yule wa boda boda, mpaka yule ako kijijini ana jukumu ya kusaidia shule. Wewe shule haiwezi endelea bila community. Watu wa maana stakeholders ni community. Ndio shule ifanye nini? Iendelee. Hata moto ikitokea shule haiwezi tokea kwa sababu kama community na support shule hatutakuwa na ama tutakuwa na moto tena. Ko reporteri yegeta senigia Nsoko TV kurwa se chinsemo chomobera eyugo tukase wadi yabo Kimonge ebunge yabo machogo bora bwi county ya Kisii nchereta na Apollinaris akama Amasomo ni gabeire gakogendera buya ase skuru ya Nyanchururu PAG egotoke bunge ya West Mogirange county ya Nyamira nonya chimbeo chia uterera mono echo chiarengete ko yeria emeroberio au ya masomo ase chinsemo au imeagusi ka kwana negeta sene kigagia Nsoko TV mwarimu mwana bwe skuru yo Kennedy Muturi ni gatebire tiarenge bororo kuikase ekerenge kiga egenta tebire onsi no kubwatera na okuya egati ya ababwatani bonsi kogendera chisembe uya ase skuru yo Murikito Vincent Monda na make Etaro ya Nsoko TV nigekone kebuna obotoereru nikobora se skuru ya Nyachururu aboroki waba nikobagendete nemirubiri ya matemo eyo yabairira somutimo komo kebono omwarimu monene nigagoteba okwengia masabo niko gwakorera maya monene ase skuru eye nkoro kwa Kennedy Muturi principal ya Nyachururu PAG secondary school togwakira nyasaye biya mono kiagera aturendire kurweme sukosuko ya chagete yechi skuru gosambwa eto sabakira rituko naende twabira amone kanisa tugusabira abana aba naende abana baje kiagera mbatageti gusari bintu andake aboroke be skuru eye nigo barosetio koigwana gati yabo amona aborokiwa okwo kwabaikiriga ituko litangane na aboreti ngemo gosambe skuru mogendeka gustobera bagante bino kimwe tayari kuchoma ni kubaya hivyo tukasema tusome. Sasa wale wengine wanasema tuchome, sisi tunasema tusome. Sasa tulipoanza na huo wimbo tukaendelea nao ende tuatebire ngatiga abana batiga gusamba chiskuru gare bine birecha ebireche bibe naende bireche biyo togotanga shetani ashindwe. Omukito bogotaka komanya kurasa aborokiwa nigo bagotomanya buna barobo mbabwatibura buruchinde naende nigo banchete skuru yabo. I am a student at here Nyachururu Secondary School. We really love our school. We are disciplined students. That's why we do not have that experience to burn our school. We have unity in our school, whereby we interact more with our teachers and together with our parents when they come at our school. Aboroki wabo bakuigwanka nigo bagoteba amaganio babwate nigo abalimu babo baya etogoto. Ndio, kwa majina naitwa Davis Nyakwama, pia ni mwanafunzi katika shule ya Nyachururu Secondary. Pili narudisha mwalimu wetu mkuu kwa kuwa ametupatia kila kitu ambacho tunataka, ambayo imeturejelea kwamba hatutachoma shule bali ni kuendelea na elimu yetu kwa mpango.
nonye mbembe yarenge chimbago barabomba chitiko tegerera kolende bakagendana kirenga kiabo. Kwa majina anaitwa Mwachumbe Clifford Nyakundi. Na tuko vizuri kabisa. Nakushukuru walimu wetu kwa motivational speaking wamekuwa wakitupea hapa na pale hivi metukipa hapa shuleni. Na pia wanafunzi wengi wamepata pia pressure huko nje. Lakini wamejaribu kuiafford juu wanafunzi wengi wamechoma shule. Wamejaribu kupita hapa around mnaona wakiwa influence. Lakini hapa hii shule wamekuwa wakakamavu. Wamesema kuwa Nyajuru ni mbele pamoja tusome. Omoroki woyo nali no kwegena okubwaterana ase chinsemo chonsi abalimu abana naboiga baibuli nerenchera ya masomo nigagochika aboroki babe chisukuru chinde bababwekane nende bamanye gosalia skuru no musigo mulito engene enene korwasende gojase mole no wanafunzi kababona Nyajururu endete yobune munyaka mukorende skuru eno mulende ibintu bino mubwate tari biya singenjo nebwate challenges unakerokora ne skuru bekana muchake zero ninki getakire tokore ili gutingya emeroberi chisemi buna matunda maya amambia. Wanafunzi, walimu, wazazi pamoja na jamii nzima kwa jumla wanafaa kushirikiana katika mawasiliano na mdahalo wa kila siku na kila wakati, kwa sababu hawa watoto wetu ndio viongozi wa kesho. Lazima tuwaelekeze. Tukikosa kuwaelekeza wataharibu, na wakishaharibu tutaumia. Nyajuru tumeamua ni kusoma. Rudia tena, Nyajuru tumesema ni kusoma. Nyajuru sisi tumeamua aje? Kusoma. Nyajuru tumeamua aje tena? Kusoma. Vincent Monda, Ensoko TV. Toskawasio mwancho murigeria murikyo botambe ase wizara yoboerani bwa mang'ana imensi ya Kenya Muske Stephen Saboke nigo ritkoria rero ara omwega bugochakia obwagachi oboyia bwe skuli oboroso yabo Gesaka DOK igotoka ime ward ya Masige East ensemo ebunge abo basia county ya Kisii maiga yokwenekia omuroberi oyo ori kwenekia okubwatira negati ine company ya Safaricom gwetera somuroberi obo M-Pesa Foundation nigo yabekire ensemo shilingi 1,52,2 eri kwenekia buna eskuru eyo echikwagachwa eri goiseria abaorokiwa ase enchira eri engia kwenekia ngwekera ni bare chisemi chabo chokwegenderia maiga yokwenekia omoigo oyo nigasanga negati yabariki amang'ana ase bona nyare kobaga kuru kuboria gochia ase abagusi bonsi kwenekia buna nkogendera bare kuyebwatesia serikali abono eri gochia konyora amagendero buna gotuma nyomorikito Petuel Machin Naso musangerikano bokubekariga na ryoboroso bochkoyagacha boya eskuru yoboroso yabogesaka DOK yigotokeme yogodi Masige East bunge ya Buvasi county ya Kisii nigo muri kyobotamba se wizara yobwera na mangana yekerere mense ya Kenya Muske Stephen Saboke aligania na kobocha Keben wagachi eskuru yo ase company ya Safaricom wetera sumurobero M-Pesa Foundation yabekire shilingi 1,50,000 iri kweneke bone eskuru yongwaga chwere ase nchirengia na kurari bagari ya Safaricom bagosomera. Community of Bugesaka DOK Primary and Junior School, where I grew. Thank you for your community investment, for actually reaching back. Because also so many companies can make money, they take away what you could acquire. Korengana na Saboke niga yakire company ya Safaricom numbu ya soko bwatira no kukuya ucha saba na inchi na yokwire no koboko gosira a Safaricom barachikonyora sagia bagosomera irio bamyoki chindoto chiaba matukabosio tukakwana n'abantu ba Safaricom bagancha bakatokonya babigiti 1,62 agera tukole skuru ejo tuchake yagachu oboya etuwakira company ya Safaricom yamona sana sikasingie bakolire especially okonye ibintu bigicho konya community bigicho konya abana baito ababake ekorike ereka na baro banyoro nigo moteni bo bwagachi bokurasi company ya Safaricom anyalka bagagwa era obuyaborora soko bwaterana eri okwenekinga ense ya Kenya abanenchi nkonyora bare amaya kurasi okubwaterana ko sogo kina chisemi na magendrasi chisekta will also be with the pupils here, and that is why we're also going to give them a decent administration block. We are entrusting this investment to the community. It is unfortunate that in some places you put computers, then after 3 months they have disappeared. So I'm hoping the community will work hand in hand with security. I'm confident that this investment is going to be safeguarded.
Nigo isaboki asabira abamenyi bonsi borongorwa gusikwene kingo bwaterana bali na serikali rabisi yomuraibu enso Moske William Ruto ero kwene kinganko sirabare amagendero agwikiraniwa naboyo komosiro mugabana bwe county ya Kisii Moska Paul Simbarati ero kwene kyamagendero asorogongoriga serikali y'abantu bonse no tulime gabana muna mwayigu nakwa nagali gabana no alime ekera kesama na proud based ya chaba bwatani ebare abasani abanene bago karama cheso utama yugo zine president ne gabana aramo tiga tubwaterane ne gavana winto gavana Simbarati tubwatane president wito Dr. William Samoei Ruto nabande abarayi baito tokonye ebisako bigo chaka chisukuru cyagacu digital hub chipara amache chinyagitari egere tokonya abantu zibona toenda gabonyora bagisanga bande bakungayine bagoteni aina ro tokwana ntonga ino batubwatie obuya tubwatie special tore getamagendero Potiria Ensoko TV Nchapethuel Machin. Uskabosio mwancho morigereria director hase ewizara y'echisemi aiga Kenya Stephen Nyangi niko bono aigereire umuraibu ensi ya Kenya William Ruto kubatekana na baria na aria aikiranira se orugongo rwagusi kagukora negetasini kigagia Ensoko TV ime yeskuru ya Sironga Nyarangi niko bono habodria bagusi banyariko bagwesokia na kumusira umwaziri w'echisemi Julius Ogamba asatebire hoyo nero reri iso asabagusi asa serikali ya bono Monombia muna abantu ba minto be media asa Marieta angoro kwa umheshimiwa Stephen Nyarangi oyo ganyerere guchikoba senator ya Kisii County na ndende director za serikali ye president yeto William Ruto asenze mu ekisemi otuachira twakobire umwaziri yeto Dr. Julius Migosi Ogamba ocha Sironga koena na ebyegwa gusisa gwadi asabana baito beskuru ya Sironga itangani pingwa granya sayangambia mono ase itukolia lero atuikiriga ilia kabire ngakere president Dr. William Ruto ngambia mono asokorra busio na gotoero umwano itogusi umwaziri Migosi kobe minister y'echisemi muna gasoete ekirwe ky'ubwasiri mwana kurumangana mange strikes injiyo mangana naba ninjira nero umwaziri asengenja bwato ngeni weme akoyagamba era bwangu mwaro rira mangana agusuka ujimutu agusuka senjira yoboro asengito bwato umwaziri umukanyeku nigo abantu bamindo bagusi abantu bamindo bali agusi 20 pia striker tobwadisie president yeto Dr. William Ruto atoletera magenda ndete koleta mwana muroje bona chipara cha chakire airport negenderete school chetu chemu kigugoro amache ndobwate nabantu bito gusia bange bayire mirimo kubone kintu gusabeke nene tubwatisie president na ende tumusabe atoletere binte binge asito gusi ntora monde tusikana ntubwatira ntobe abo n'abantu bagusi ikegero burayo wese binya sawo kurwa abarayi bari bakurige bonse pi ntobayeta maskani lakini naintu ntubwate enjera yeito tokore ebito munanje omonyene igongo saba to support president Dr. William Ruto anyore second term egere asukie amagendera ya robeirie mono goja se dogusi ayakure buya egere tanyora amagendero n'abantu bitu basikuchi mutwe bantu baminto tobe yamo twanjane oyo kolige kerogi ayeto murama mutugata araboli chikura lakini ekerewe kali asedebe bantu baminto ba Kisii County obo senator bekero mwana yeno Mujumbe bwensemo ebunge wa Machoge burabu mheshimiwa Obadia Barongo niko bono aesokire na gukwandira umuswada bw'ekibesa bw'omwaka oyo bw'ekirubere 2025 nemo oyo hoitetigwe hase bunge nene aboigoro hasatebire nigo airete egetambokero kyogwaka ekura yogo taitia umuswada oyo kubwatekana keringa nigo ebango eraso umuswada oyo nigo ere egurube ase omwananchi wakonyora wense. Jina langu ni Barongo Obadia, mbunge wa Bomachoge Borabu kutoka Kisii County. Tumekamilisha shughuli ya kupitisha muswada wa Finance Bill 2026. Mimi nimepinga mswada huo, nimevote no katika bunge leo. Zangu waheshimiwa 44. Lakini tukalemewa na wabunge wa upande wa serikali 122 ambao walipiga kura kuunga mswada huo. Kwa hivyo sasa mswada huo utaelekea katika State House ili uwekwe saini na President Ruto ili serikali ya Kenya iweze kupata njia ya kutafuta fedha zaidi
bilioni zaidi ya 90 katika kuendesha zake. Mimi nimepinga finance bill kutokana na kwamba gharama ya maisha imekuwa juu. Wakenya wamezongwa na shida chungu nzima. Kumbukeni ya mafuta imepanda, maisha ina changamoto. Kumbukeni kwamba capitation kwenye shule haiendi. Kumbukeni kwamba ya stima imepanda na ya mafuta kwenda juu. Wakenya wanakumbwa na changamoto nyingi sana. Kwa hivyo kuwaomba tena pesa 90 billion tena kwa mifuko tayari chochote walimbikizia shida. Kwa hivyo kutokana na hizo sababu, mswada huo ulikuwa umependekezwa kwa unajua Wakenya wengi chini wanategemea mtumba ili kuweza kupata mavazi. Mswada huo pia ulikuwa umependekeza ushuru kwa simu. Wakati ukinunua simu ukiwasha tu hivi unalipa ushuru asilimia 20 na kama excise duty. Pendekezo kwamba KRA mamlaka ya kukufanyia assessment ya ushuru ambacho KRA inafikiria unafaa kulipa, tofauti na ile ambayo unafanya wananchi. Demokrasia inahitaji kwamba ni wachache watoe na wale ambao ni waweze kupitia ya kufanya. So endelea kuikiza serikali kupitia kwa mirengo yetu mingi ya United linda mwananchi, kuhakikisha kwa serikali iwache ushuru wa kupitiliza ngumu katika nchi. Ambapo mswada huu unaelekea ku wananchi na wao mawazo yao yawekwe pale ili serikali iendelee kuzingatia kwamba kusikiza wananchi ni jambo ambalo ni la maana sana. Mancho murigaria ase roboti uruno toika omwerio sema yakuru ensoko chinsa isatu ase obutko boiga biamana so gusangana intwe no gusaba kwaninga gwesemire na kwemanya ali aenekiwe chenkoro kwa Clinton Ndigi ase bagaria ya Kelvin Mogoi orenge maga yechibicha ebora mwenesi na boigo Felicitas Kabedi kuri studio ya kabere bane kyamaro gine chibicha ngo chara senchirengia to kwandro to robot kobia na boigo gandro gutwara oborigerio ya bwemero beria gandro ta sembeo yensoko TV.